Na perdi ki arngut ki kena pure kerilum jaintia ki wada yo opsia ha katup top 10 yang result HSSLC art stream ko wada penbenada ke embos ni kesngi. Dekan tup yo Frederick Gwenet Ringklem o wada yo hai kerdan 7 position na ka North Liberty High Secondary School Juai wa ka Monkynjailin sengkon ko wada yo hai kerdan 10 position na ka Saint Dominic's High Secondary School Monkynjailin. Depan sñiaw ku ye kemen hajrong ke result wada yo ki nei baha empoi perkat ki wo poi hadu kani ke kerdan. Haya kelam bo Frederick Gwenet Ringklem da ongo em kam wari ukre kot bun kenta tang wa em kam u e ye wa pure we pelai yumut hawa kre kon na jrong wa chach kur bah ye batai ki wasikai. Kamon Monkynjailin sengkon da ongo mto uplut por wari du he kre kot tang wa to uchim benta le ki wiwan ki yakob chabar ki sukun ro kaskur knang yo yar ibor perkhat we stat chempang na jrong wa kre chitom knang yo poi chakathong. Kana ko le wa he was dang Maria dep class 10 dalai pure ko da science dei tmu u yakhunin tang wa mena chong class 12 sngau thu ko wa malai ko chakhmat le mye tang ko ule bha ne poi cha ko thong wa tmu kam te liwan biang ko cha skur warim ka Saint Dominic's wes dang no ko da ka arts kam te hau news nem re yo ko khai yo so ijom. Depan kut ko ye kelam de wa pen kan mo ye kitin imsngi yongka nagar khot Bible ka wong nga ye o ye ki waro haute wa ibor yanga haka hile chem go wa man kamte wa nang kong do de wa kan mo yo blai te yi ko le bha ba hai iwan ikam wa le ko ne liang principal ka North Liberty High Secondary School Juai u Richard Yuria wa principal ka Saint Dominic o Father Richard Lois Raptham wa ki wasikai le pen sngau ku ye kemen hajrong gani ka nam ka buram wa ka school yang ki yo ko nang isang parang tiba wata wa yo 84% amro comment hado kata-kata 84 mo teman yo ko lo mai nga ta khana ngang wa English pa ha top 10 te nang stang mo do to wa to reading skit ang boy wada expect wa ki yong te ang ngoi ham thok na mo to wa em ro yo to mo wa em di perlok yang wa em na Saint Dominic wa English teman pa yo to skit hinga te Hedi po man over excited the comment had come there so comment hi teman rap man emotionally jak tapi dah high expectations si do berot kata comment man dap debate comment hi krekot kam na wasdang hi the amma kising mabon kam the ngakan to man rap man interest or wiki curricular activities the himenta ki wiki yang ki program wanda em ki roi choir yang hachnang the ki kyang yang ka sen kin role himenta yo the ka em ki jing se lai em pu ong to focus or ka record the hab kam te man yo tur boy em ki bi ba focus ka ka u ki le ba the ka dengan senan sia ong to hab man hab himenta ki wiki activities la the record yo em na do banai March, April kam tu em kita ki binai rap dunar kam krekot aku tu bon program te kemonen senang mathan tu bon rai go biana te rap bon kam te anda ho binai June, July kam tu ho binai July and section ni hite teman raman sip the serious itu kam krekot te hite te double tu te em di program emanski program high school binai August and freshers ni terabun kam tu laduna kisni ki por rabun kam te duna hi ki por krekot tang wa kata le am bai krekot ba am kisni thau wo am dai dam ma krek kisni am dai bai pat hi la krekot cha am revise man la tu lado class 5 lado class 12 hilai ni class 5 kam ram class 5 kam kla yo second no the class 6 la second Class 7 your first or class 8 your first or the class 8 than your man topper your school hini the class 9 the second the class 10 your 87.83% the W2 the model the line the science class 11 the chong class 12 or the janda the sñiaw do you le ha the science the dong bi ma chi ni the pan school bi ma ni the yo bi ngot the man for class 12 the Ombat le bha bi masi se ni te man biang kam chuai khat kam sñiaw the man biang the ge yong le bha kam kon chuai 11 wa rap du nam 11 ha to wa the science man bi le bha cha yo pendap chaka bachelors the man the tablet the boy kwa u ye crack ki competitive exam hi
qua au ong to tor de ro hap kre tor hak kakot hap kre hap himandai kiwi curricular activities te yo man broad ke ben nang te bai se bila hap kre stom kam jo nang tene ha asam bilang de ong to hard work pays off te hap kich tom yo ye wa trang wa ang no te bai se bila klan melin wa habok ko inen kong try oblai lada man kan mo iro oblai te ye iro le ba te kam ka favorite bible quote yo ngai na ka chithi Paulus sikit Kristen Filipi te ong lenang ko sort khat le ong ko ngala ek baro ha tau passion boringa te ka dinga saman le kam te hi de wa kan mo bar bor yo oblai ni ko te ge bo le ba la ka am ki kam ko le tang mud yo pursue yo ye krai kenit teman da sñiaw man ha pergi tu trong class 12 or em mock test in kam tu high school ta sñiaw to ro ki man ki basic la em man dunna ha ta ong hi boy la da continue bo da kini ba ye he ro le ba ta hun man sen he la man yo boy pas ti he o pas ta man ye pas phan ta silat cerita ta ong ban silat cerita ta nang la ila da ka arts to le ba no da ka arts từ nào mình ta ki HSLC và ki SSLC và HSLC ka HSLC percentage ni yo khandai pun riu pon nhiều và ka HSLC ni yo khandai pho pra pon sao thì kini kide gi ba ni secure mình tao snam bắt ni tips cam ba nang ne khmat din ba ga nuk saba pha trong ini khun I Monkynjailin singkon bala ai nuk saba pha nam ta baro ki khna school sing dominic nang ne khmat du in stretch tom ban bot kan nuk saba pha trong ini Monkynjailin singkon ban yo ban long ki top 10 school ba kham tam er ban nam ta kala we ba pernai trong ke nang ka salang hi ki long yeng long sem juni kin saba ha ke ne besh do ji sungu yo blay uba la ayangi ki jingker khu kerdo bala ai ni ki khna school ki ba tips ni bat ki ba duriam ha ki jing pule ki jongki ka jing ku blay yo blay bala ai yang ni de ka jing ai jong blay ki ba ni la yo ye mungkin ki khna ki ba tips ni bat ki ba try shitom na manta ban le pha ki exam jongki ka ba lai nga ta ke jisungu ya ka management ni bro ko wei kerpang kerteng jong I Father Henry Warba Father Don Bor Kurba Father William ni ke management ni pek ni jengok ya kaneka institution ni khot ka Don Bosco institution ka bangi ainam hau Saint Dominic Savio jong kaneka school te haka kerteng jong ki ka management nga yang ngabat nga penpau ya kane ka jing snungu ya ka neka achievement ka bangila yo akane ka sngi na ka benta ini imon kenjai singkon ibala secure ha ka top 10 te ha ka kerten jong ki baro nga yeng hane ban penpau ka jingsungu ya baro ki staff members ki ba la mi bala shong than bat ki ba dang tray ta hadu ka neka klepmat te ka jingsungu ya baro kinong ikai ki bala don kti haban penhe pensan ye ini khun jungi ban penyo hadu kan ka kerdan Malaysia jangu namanta baro kinong ikai ki bala tray shitom met labat sngi ban yarap namanta ban penpoi shadu kan ka jingjob namanta kan no shisha ni ka school jungi ka dap ka jing keman ha ni ka sngi te kentang iwai ngadap ka jing keman ha ka ba ki principal ki barim ki bala tray shitom ru namanta ban penpoi ban yarap ki khna ki bakum kine ha ki snam ki bala lai ni la yo ru ya kato kat ne ki khna ki bawan khman bat menta
ke bangi ladon ki gap katuk kat nesnem bangi shimlayo ya ki rang de ya ki position mentap snem padangi yo biang sai sien kan kadap ka jingkeman bangi yo biang sai sien banwan ra ya kanam ka buram na menta kini ki kena namar kalawai ba pernah jong kini ki kena hi te dap ka jingsungo i baro ki principal ki sister in charge ki nong hikai ki kena school bala yo ban one school hakan school kerpang ngakwa ban mention na menta I father Carmel Merthong bela long principal haswa bangan shim bangan shim ya kan ka post ke chong I bat ngang ngashpeni ya thu peni thu ya pi bang adang shu shim ya kan ka post menta la shibanai shitangi ai nga la join ha u April khatwei tarik menta o ni banai baladap but ngala shim na ka post jong I father Carmel Merthong ti ngai ku blai ya I bat ngai ku blai ru ya baro ki baladon kti ha kan ka kam ban penjob ya ban penuawan ra ya kan ka jingjob ha kan ka school blai shibun te blai shibun wa ban kerpang phi kam tam kan ka bron kan ka khna ba ka school yo I te ini ko ong I phi wa ka jinglong yong ka na nang khem de yo ka lai school ka ini ka khna ko ngosne ko hem pentahoro ka activity ko wan jakhman ki quiz competition state competition ki ini program ko am posko ka hem pentah ko pat mang ko kam ke leader yo ka school te joy por hapo class mang ko khna ko wa minot ko out bat ko wa biang ka common sense ko leading lead ko man very sensible questions ko yara ka ko jakhman but sagobi ka jinglong yong ka is a sense of determination. Kuman determined. Onggo ha class 10 miss ka position ha ka top 10 top 20 memyo ba. Tang onggo ha ka class 1 kom yo. But it can the onggo la yang kam class teacher ami R section ka am section A ka section B kimi tuan class teacher ba am dengan section A the ongga if you want you can. And she said I will. And she did it. And kata tu macam keman go kroba man determined kalau ada percentage high bah there is still scope for improvement dan wa mereka expectation yang ka de yo ka the boy ko dop suka ko ka top 10 teman ko kam ka jin pencelur yang ka ni je keman le bah kata tu jin yang ka balaman gi kena hakan group kam man ko celur ko wa work activities wan ka keman ka jeben yang kile man broad bahago dan itu yo kile ya kata bai nong kamu kwa kata jing yo ko yo nga pat yo ikin hai kai he bertu ikin hai kai woro aposku but ko khado self comment I wa kini ikin ayo I ya ka ber kibitu ban di berada pas le they have confidence in us they trust us and they depended on us on our guidance and we guided them as much as we can and we have tried our level best and we could see the fruit. So we are very happy. Mana kemen baham mana yo itu so ada kucing cani tiba I cenong gendong they have no other means. Only teachers will be there. No tuition facilities, no other guidelines. Only on the teachers and they have faith in us and we did what we could and I think they receive what they deserve and that is the fruit of success. That's all. Thank you so much and I wish her all the success in life. In her graduation, she'll do much better post-graduation and all her undertakings. I wish her all the best and I believe, I hope she will always do the best. Tôi ngacap siang một lại vào đã đi được smarung dengan lúc đang khen lúc hết cầm chỗ lại một đi ngày chạy năng độ này clip mặt để kết công result yo memang semua yo độ bạn ni tang wa sao không nè cầm tay lại để mà ông pun kere beri na dem em ha pun kere tang wa tu kere kere cầm tay chỉ artunta sisi để buôn ngam tu pay ở YouTube ngam tu để ông bị ngam tu mana ông kere có lẽ temu hanya tu artunta lẽ để full concentration temu để ông ini buôn lại một mem kam de sel pembong ta krekat andre gitu kita krekat ti de full full concentration ora
Saya bila abah yang nak ikai mana betagi kamjuk lek ye kamang ye praktikal ye test ye mut ye lek aku nak cuba duk di test haduk ye exam score kamte cuma dia apa ye untuk register hewan for exam the correct for test the correct ya kamte saya mut ambil lagi test dia prepare am tu duduk di notes duduk di ambil dia tu di Google dia kamtam di Google dia tu dia sah nukong do hanot di lah ledo tan jat hado kelas tu dia Taiwan dia shift na jawai public school dia Taiwan pas menceria dem perkan lagi skor dia kuat lah jawai dan jan hanot jan husuk ngau lawan le dia lah hanot dem dia lah hanot dia tes dia hito opening result dia dia lembag nak kai kita dah pencelur kerek nga kita dah nga kerek kita yulti nga kita wai le nga kamjuk le yung sem kilo kejar dan te kamtam ni gibai pa kita dah nga yu mk mo cumur kam gi kenja notebook do tha gi wa importance kam tu ni da later da ikublai no kai wat da dan te kamjuk le principal wada motivation lagi sini come to MB Power like mana free power dan ada one man score the aging kelam motivate kena ikat ha tete dah ni kam mana sñiaw verso yung kan muda pas bau engu yo blat regen rat dari udus mario engu gina hikai yang score iwada ya uti yo kau kena score berkamtam engu yo principal yang skor le wa ambet lang ba kajing ya luti ki yo wa kaman motivate ikana mod ya boru berkamtam o emu hini gubi gupi yu gubi kai ka da karuchwa rang klem mukawan e bor e men sem ki yo muta do skor rai hadu hayung la bat I hayung sam hi ro gubi nado wa yo result matrik yo da penkhariat wi pas hau hanam empos ku dan top-10 la mut po hek ni kanti em hi te yo luti rem em ong yo luti do po hek te ka thong mo te ne te idi wa aku awang mut I be pa jo pen bor hai ki khon yo I kulit por yo krek kot te khon kam krek ko kot kam ong ong mem rar pe krek snem em pelut ulet te por kamu yo luti kan rai ngai kamu ong pelut por yang oi khajak kan rai te por khajak o full concentration ne te daw po jo ka thong te ka lon dab ra di sa throng ke yung basam ra ka wi yo pa le kan kam ma yo te o ong yang kam jo pen por ra krek ko ikat kami mon yo o sñiaw thu yo yo jan gini bang tak kami kelempau sah. Would em rekat organic school home snem like kamjo. Way nado was dang result omi yung class 12 science kamu de yogi. Sñiaw kemeni kejing lek bah yung ikena yung way pass look ki way hiju ipor one ki ha ke top 10 position yung the science stream. Hari ni kesengi lah kamjo kemen gay kamu school ni bahawa kini ke art stream ke yang ina do sedang ika yo I ke 100% pass buju em ci sen le o feel with le khana na art stream yang I way ki khana yang I manus nem jan poi gi ke top 10 position dan re siau kemen mo blai ho ni snem da jubabu ye kreatom yang gi no hikai ye kreatom gi khana school way Frederick Rinklem how this name the sñiaw the top 10 position yung class 12 arts yung exam go the conduct the Meghalaya Board of School Education the open kami ni ngam ta du wo yo the top 10 position henry jo ipor kan sñiaw kami nga wo yu wo how this name nagisan pau kan dingot ki kena yung ki wayale igini exam lib hauling one gi ke first division way haga art stream man ga kuir ke kubor ko bah
Ye go one school le o yo ki khna the first division. We use them leave how li na ga sang how ding yo ki the first division. We ga second division em du khat di gut ki khna yo. We ki distinction le yo ai ki subject yo pair ki khna yo distinction gi ga English, yo distinction gi ga Khasi, ka education, ka geography, ka social science, ka political science. The gini is them to is them go the dwai yo blai. Wato hon news number 1, Muslim Arhausan. Araja Arhausan, the school yung I daw ko Arhausan snem. Way gijing dwai yung ayo blay Muslim hi urawi. Wo yo I result ko miyan ka art stream. Wato agisnem go dalay ka bod chami ikna yung I bahagi class 10 board exam, class 12 science board exam. Way dapat ijik meni go kro. Hon news nem wagi ikna yung I dale bahagi what haga art stream. Ini yoga wog school yung I nangku ga sakmat. I kuble yoro ikna yung class 10. Ikna class 10 yung I le bahagi haga exam yung ki. Way MK chispa arpo arut ikna yule exam yung I. Way open kemeni nga haga result yung class 10. Ntawri wa bon ki first division ki chispa arpo arut atun rupaw niya ngut yo ki first division. Mereka persniaw kemen nga kau principal ko tawa hagapor wala selection gini kena yung I kau wali pa ngut ki kena feel ki hagili so subject ay po selection. Mereka kau principal memkwa akso ay ki po selection. Motivate iki yerap iki report cuti oi sñiaw kemen na gitu live how good how we would pass we do kendi ngut you fail we thought do kita you fail na score yung I tawa the good side of the story is 21 out of 30 have passed rather than the 30 being disqualified in selection. Sñiaw kemen no ini to encouragement ni ginong hikay yung I. We gajo ko to encouragement ni kena go mem le ba. Nang o create tom gi to di chwa exam. Oni klam ka to ka ni mo ni na. Ong sir mo kle is kjet. The sir your distinction ni. The open kemen nga to wa the realization yang kena one go adin ni result. We gajing em ka mo man go kis ki minute we go create tom ni pure yo ki. How you student ka principal sñiaw kemen ole ginong hikay yung I ito kijing kreach tom yung ki waro chisnem le yo ki khay yo so ko pang gelisi then yo wong sibon and we congratulate o ginong hikay yung the class 10 o the class 12 arts sa sisin no hikay yung the class 12 science ya ka jing kreach tom yung ki we kamjo I bay pa yung gili na score we kna score hi waro ko I wish them all the best. And I hope that they will set a trend for the juniors to follow in years to come. Jadi gini ki kentian kerja, kuble wala. Ikna school yang I, wujud tak yang ini negeri school le, kita le bahagi di exam. I wish you all the best in life.